Почитувани, добар ден и добро ни дојдовте во уште едно издание на програмата Радио што се гледа. Денеска најавивме интересна гостинка со која што ќе поразговараме на многу теми. Верувам дека ќе биде интересно и за вас, бидејќи самото пријателство кое што, верувам и ќе трае меѓу нас, започна неодамна на еден уметнички настан и тоа по повод 11. октомври, изложбата која што се случи тука во Прилеп во Центарот за современа ликовна уметност, а тоа беше изложбата на фотографии, односно на уметнички дизајн, Војна над звездите, Македониум, со Зоран Кардула. Имено таму се запознавме со Станислава Костич. Тоа е лектор, која што е препознатлива по тоа што работи во Полска, а инаку е по потекло од Србија, 20 години инаку работи во Полска, а јас ја запознав како фотограф на самата изложба. Многу ми е мило што ќе имаме прилика да поразговараме за филологијата, за студиите кои што се случуваат во Полска веќе долги децении во соработка со македонските научници, за балканско-полското пријателство и за тоа колку уметноста, културата и филологијата може да ги зближи луѓето. Јас вака сега говорам бавно, се надевам дека нема да имаме проблем да се разбериме на македонски, бидејќи Сташа ќе ни говори на српски. Добро ни дојдовте во нашето студио. Hvala vam puno, bolje vas našla. Dobar dan Makedonijo, dobar dan prelepe Makedonke, preljubazni Makedonci i dragi moji domaćini, prijatelji koji su toliko srdačni i toliko gostoprimljivi da sasvim sigurno ovo nije ni prvi ni posljednji put, bar se nadam ako budem živa i zdrava, da sam u Makedoniji. Vrlo rado ću ponovo doći. Станислава, јас би сакала да те представам што работиш, но најдобро би било сама да представиш што работиш. Оно што знаме дека работите на Институтот за славистика во Полска во Позњан. Но по-конкретно, за што станува збор? Tako je. Radim na Institutu za slavistiku kao prvobitno kao lektorka za srpski jezik. Tada je to još bila, kada sam ja otišla 95. godine, to je bila katedra. Danas smo se razrasli u pravi institut i imamo skoro sve slovenske jezike, ne još sve, ali skoro sve, a odnedavno imamo i novi smer koji je diktiran nekako, da tako kažem, interesovanjem današnje omladine, koja je sve manje zainteresovana za filologiju, a više za kulturološke studije. Tako da mi imamo novi pravac interdisciplinarni, on se zove balkanistika. I upravo na balkanistici imamo lektorat za makedonski jezik. Između ostalog, svake druge godine je makedonski plus albanski i svake one druge godine je srpski plus turski, to je na balkanistici, a osim toga imamo i klasičnu tu neku filologiju, u nekom tom klasičnom smislu da kažem, znači srpski, hrvatski, češki, bugarski, koji je nažalost sve manje zainteresovanih, ali svakako imamo i takvu ponudu. Sad, tu kada već govorimo o balkanskom lektoratu, o makedonskom, lektoratu, apsolutno bi to bilo, mislim, nemoguće da nije kod nas radio. Nažalost, govorim u prošlom vremenu radio, želela bih da radi još uvek, ali takav je život. Vaš Prilepčanin, vaš, da tako kažem, sugrađanin, Zvonko Dimovski, koji je moj dragi prijatelj, moj dragi kolega, koji je zapravo učinio mnogo da popularizuje Makedoniju u Poljskoj. Zahvaljujući njemu imali smo divne dane makedonske kulture, zahvaljujući njemu imamo fantastičnu saradnju sa Prilepom, ali ne samo, znači i sa Skopljem, ali pre svega sa Prilepom, sa Institutom za staroslavenski jezik i kulturu, tako da ta saradnja traje već, zvanična saradnja, znači dobrih 10 godina i nadam se da će trajati i dalje. A kako vidim po našim studentima, i po njihovim interesovanjima i po njihovoj oduševljenosti kada dođu ovde, to apsolutno sam mirna što se tiče budućnosti, da. Ние имавме и прилика студенти од институтот да дојдат токму и во нашето радио, се запознавме со дел од нив. Одлично. И многу ми е мило оваа врска се уште да трае, но Јас ќе прашам како дојде до тоа, бидејќи ве следам на социјалните мрежи, тоа балканско-полско пријателство да се продлабочи толку многу и вие
praktično ste pokraj kolegi, ste i prijatelji. Da. Ja, pa to je, mislim da da tako kažem, uopšteno balkansko-poljske veze bi zapravo, one datiraju još više od 100 godina, da? I to neko u ono vreme jugoslovensko-poljsko prijateljstvo je vrlo staro, zaista traje preko 100 godina. I onda kako se situacija razvijala, menjala, bili su razni državna uređenja, jel tako, pa se posle Poljska, ne znam, da kažem, emancipovala, izašla iz istočnog bloka, naša zemlja se nažalost raspala, naša divna Jugoslavija. Ali ta saradnja je ostala, ta neka ljubav prema, ajde kažemo, uopšteno Balkanu, ja ne volim tu reč, ali tako je, Poljaci zovu Balkan, zovu nas sada zovu Balkan. Znači, ta ljubav prema Balkanu je ostala kod Poljaka i oni nekako, to je, ne znam, i naša ljubav i neka simpatija prema Poljskoj takođe, prema Poljskoj koja je, eto tako, slobodarska zemlja, koja je bila jedna od prvih koja je se borila protiv tog komunističkog režima, znamo svi za pokret Solidarnost, za Leha Valensu i tako dalje. Poljska književnost je ovde jako dobro poznata, zahvaljujući divnim prevodiocima i na makedonski, i na srpski, i hrvatski, i bosanski, bivši srpsko-hrvatski jezik. Tako da te kulturne, naučne, svakojake veze traju odavno. I nadam se da će trajati i dalje, da? Sigurno. Po svemu sudeći hoće, da. Sigurno. Да. А она што ме интересира кога зборуваме за образовните системи и делувањето на научен план, кажете ни колку има интерес да се изучуваат овие јазици од Балканот таму, од страна на студенти кои што доаѓаат практично од целиот свет, и која е разликата меѓу системот на функционирање, образовниот систем овде на Балканот и еве да споредиме со Полска како земја една од членките на Европската унија. Pa razlike su velike, kako da vam kažem. Interesovanje postoji. U Poljskoj interesovanje za, opet da kažem, Balkan, ok, balkanske zemlje, slovenske i neslovenske, postoji jako dugo. Deca su zainteresovana da studiraju te jezike. Više sada, u ovom trenutku, više tako kulturološki, ali jezici ih strašno zanimaju. I dolaze da nauče jezik. Možda ne tako, eto, kao niko sad više ne voli da čita knjige, da i tako dalje. To su deca koja su usmerena na vizuelne nove ove medije i tako dalje, ne baš na one klasične, ali jezici ih strašno zanimaju. Znači, oni žele da putuju, oni dolaze tu i to mislim da je... Razgovarala sam ponekad sa studentima, ovim sadašnjim novom generacijom. Vrlo često se dešava tako da su, recimo, turistički dolazili sa roditeljima, pa im se strašno dopalo i njihovim roditeljima i njima, i onda tako nastavljaju i žele da nauče jezik, da bi mogli ponovo da dolaze, da bi se sporazumeju sa stanovništvom koji živi ovde i tako dalje. Tako da su ti njihovi razlozi najčešće takvi, ali ne samo, ima različitih, ima i mešanih brakova, pa su deca iz takvih brakova kod nas na fakultetima. E sad, što se tiče obrazovnog sistema u Poljskoj i kod nas šire gledan u post-jugoslovenskim državama, ako mogu tako da kažem, situacija je, evo, prva bitna razlika, jako velika razlika je to što u Poljskoj državni fakulteti, znači studiranje na državnim fakultetima je besplatno. Isto kako što beše vo ex-Jugoslavije. U Jugoslaviji, tako je. Ja, recimo, sam studirala za vreme Jugoslavije, jer da moram sad, ne bih imala uslove, da? Tako da, znači, u Poljskoj studiranje na državnim univerzitetima je besplatno, da? Oni imaju, naravno, i mogućnost da konkurišu za stipendije, za studentske kredite i tako dalje, imaju razne neke mogućnosti da se potpomognu finansijski. Znači, ne samo da je besplatno, nego imaju i mogućnost da dobiju stipendije, kredite i tako dalje, ako dobro studiraju, ako imaju dobre ocene. Kod nas znamo svi kako izgleda situacija. Imamo jedan mali procenat studenta, studentkinja koji su na budžetu, a i to košta, i to ne malo, plus samofinansirajuće, gde su te cene za naše uslove, za naša primenja tragična. Znači, mi sami sebe zapravo destruktivno onako uništavamo time. Ja ne verujem da ni jedna od tih naših država nije u stanju da obezbedi besplatno studiranje za omladinu. Zar ne? Daju se tolike pare za neke razne druge stvari, neću da kažem kakve, znamo svi na šta mislim, i da ne može da se ovo, da se za nauku i posle kukamo kako nam mladi odlaze, jeli?
u potrazi za boljom budućnošću, za nekim srećnijim životom. Zašto mi to kao države ne obezbedimo ovde? Ne bi niko odlazio, nije to lako. Evo ja znam, 27 godina živim u Poljskoj, znate kako je teško otići negde, biti negde sam, početi sve od nule, izgraditi ponovo neka poznanstva, ne znam, bez podrške roditelja, prijatelja, znači steći nova prijateljstva, steći poštovanje na poslu, ne znam, svoju, da ne kažem, kao popularno, marku, brand, da si vredan, da si radan, da si neko i nešto, jel? To je jako teško. I ne uspeju svi u tome, naravno. A kad si kod kuće, sve je daleko lakše. Činam дека исти е случајот и во Босна и Херцеговина, и во Србија, Македонија, pretpostavувам и во Crna Gora. Da, i to su zemlje koje zaista su u teškom finansijskom položaju, znači, ne mislim samo na zemlje, nego konkretno na ljude, da. Znači, kada neko želi da studira, vrlo često se dešava da roditelji moraju da se zadužuju strašno, da uzimaju neke ogromne kredite, da prodaju, ako već imaju zemlju, traktore, ne znam sad lupam, da, ali da bi iškolovali decu. I sa takvim žrtvovanjem i roditelja i te dece na kraju krajeva, mi onda pustimo da tam deca odu u svet. Kakva je naša perspektiva kao zemalja, da? Jasno. Ko će da nam gradi tu zemlju, da? Jasno. Кои студенти ги имате на институтот? Ме интересира заради тоа што, еве, следејќи ги активностите на некои од професорите кои што работат на институтот, можам да забележам дека има студенти од Кина, од Јапонија, од цел свет. Каква е заинтересираноста за изучување на овие балкански јазици и балканската култура? Da, kao i kod njih, isto tako kao i kod Poljaka je velika zainteresovanost. Naša koleginica isto iz Prilepa, dr. Eli Lučevska je bila prošle godine kao gostujući predavač i na stipendiji istraživačkoj i umeđu vremenu vodila je nastavu za veliku grupu kineskih studenta i studentkinja i zaista su i oni bili toliko... Mislim i za njih je to bio prijatno iznenađenje, prijatan šok u nekom šoku u pozitivnom smislu reči, tako da verujem da će i oni onda da prenesu dalje. Znači to su neki naši mali ambasadori. Ako mi uspemo kao predavači da njima usadimo interesovanje i simpatiju i ljubav prema našem području, oni će kasnije sa istim takvim oduševljenjem da prenesu to dalje, znači svojoj porodici, svojim prijateljima i tako da. I to se tako i širi. Da. I to je naša zapravo najveća uloga, da popularizujemo naše zemlje, da prenesemo tu neku kultura, tradicija, neko znanje i tako da recimo razbijemo neke stereotipne predstave koje oni imaju o nama, bez obzira na to što kao puno putuju, ali tako i tako ipak ti imaš negde to duboko sedi u glavi, taj neki stereotip o Balkancima i tako šta ja znam o ovom području. Kakov je stereotip za Balkancite? Ja to vrlo često pitam deco i oni kao, kad recimo kažu roditeljima da hoće da studiraju neki od naših jezika, ja, nemoj to, pa tamo je rat i tako dalje, rat, naravno već 30 godina nezavršen rat i da, ali da, misli se uvek o nama onako kao o nekom ratnom području ili bivšem ratnom području za malo bolje obaveštene. Naravno da sada, recimo prva asocijacija kada, prvo što im padne na pamet, muzika. Što je jako interesantno. Znaju to. Filmovi, ne znam, divna priroda, za Hrvatsku naravno more, da, i tako dalje. To su te kao neke prve slike, ali kada pitam neke malo ovako dublje, njima se čini, ili barem mi tako odgovaraju, da smo mi malo onako eksplozivnog karaktera, temperamenta, što je i pozitivno i negativno u nekom smislu, da zavisi kakav je kontekst tog našeg razgovora. Ali svakako im je interesantnije nego recimo tamo, mi smo kao srdačni, gostoprimljivi, topli, otvoreni, a to u Poljskoj polako nestaje. Znači ta neka druženja, ne znam, posete kućne i tako dalje, to je sve ređe, to je onako u starijim nekim generacijama, mlađe su totalno otuđene. Svi sede sa telefonima, onako nosu telefonu i ne znaju čak ni da razgovaraju međusobno. I mi to njih sve moramo da naučimo, sve. To nije lak posao, stvarno nije lak, divan je, nije lak, sve je teži, zapravo kako vreme prolazi sve je teže, da.
Полска беше во центарот на вниманието со кризата која што се случи со Украина. И навистина очите на европската јавност беа свртени секако прво во Украина, а потоа и во Полска, бидејќи таму имаше голема преселба на народите од Украина, кои што верувам дека и ден денеска доаѓаат и бараат безбеден дом. Каква е ситуацијата на тој план и како се гледа на она што се случува во Украина, во Полска? To što je prilikom izbijanja rata u Ukrajini bilo impozantno, evo tako da kažem, što je na mene ostavilo ogroman utisak, to je bilo to da istog trenutka kako je krenuo napad na Ukrajinu, tako su ljudi naravno počeli da beže ka Poljskoj. Iz više razloga naravno bežeš da budeš što dalje, jeli? S druge strane, već i pre rata bilo je dosta Ukrajinaca u Poljskoj koji su Ukrajinici i Ukrajinki koji su dolazili trbuhom za kruhom, da, jer je bolje plata, ne znam, Evropska je unija, tako da oni su i pre toga živeli u Poljskoj, bilo ih je sasvim mnogo, mislim negde oko 1 milion. A kako je rat izbio, Poljska je primila oko 3 miliona izbeglica iz Ukrajine. Znači, sad zamislite, to je ukupno oko 3-4 miliona. Neki su otišli, neki su se vratili, neki su ostali i tako dalje, neki su otišli dalje i tako dalje. To je za Poljsku ogroman priliv ljudstva, ali to nije, kako da kažem, to nije teret. U tom smislu što u Poljskoj i tako nedostaje radne snage i oni se vrlo brzo snalaze, oni su jako vredni, oni hoće, oni neće da čekaju da im padne s neba, da im neko da. Znači većina njih, možda ne većina, ali jako veliki broj njih odmah se snalazi, odmah radi, želi da ostane i tako dalje. Tako da je to i Poljsku negde onako potpomoglo, u nekom smislu opteretilo, a u nekom smislu potpomoglo. Ali ono što je najimpozantnije, što je meni ostavilo divan neki utisak, to je kako su Poljaci bez da čekaju državu, ne znam, socijalne neke, sami se organizovali na granice i sami ljude dočekivali. Da, što u kuće, što u prihvatne centre, apsolutno sve je bilo savršeno organizovano. Bez ikakve državne neke ingerencije, intervencije, dok, znate kako ide državni aparat, dok sazove jedan sastanak pa da vidi ovaj krizni štab, da sazove i tako dalje, dotle će neko umreti od gladi. Znači, ljudi su sami odlazili na granice, čekali, prevozili, gde god treba, šta god treba. Skupljali su se silni novci za i pomoć, i za ove koji su došli, i za one koji su ostali tamo, za ranjene, za bolesne, za ove, za one. Znači, to je bila jedna opšte poljska akcija. Znate kako, Poljaci imaju sa Rusima vrlo tešku istoriju, prošlost. Poljska je bila, jedan deo, veliki deo Poljske je bio pod ruskom tom aneksijom. Da? To je, ajde da uporedimo kao Makedonija ili naš Balkan pod Turcima. Nije naravno na taj način, ali svejedno je to neka strana sila koja te anektira. Da? Tako da ti odnosi rusko-poljski nisu neki onako divni, srdačni. Naravno, ne govorim na personalnom planu, jer naravno da postoje prijateljstva i sa Rusima i tako dalje, simpatija prema njima. Međutim, ovaj rat je apsolutno još dalje nekako odgurnuo Poljake od Rusa. Vrlo je neki, kako ja kažem, ta neka antipatija je ponovo negde buknula, da tako kažem. Da? Što je i razumljivo kada se gledaju ti novinski izveštaji i tako dalje. Da. I ta simpatija opet prema Ukrajincima kao žrtvi, Poljaci su vrlo po tom pitanju osetljivi, automatski odmah je oslobodilo neku pozitivnu energiju da im se pomogne na što bolji način. Od ova perspektiva, rekovte дека сте некаде околу 29 години, чинам во Полска, 27 години. Како вие гледате на екс-југословенските земји кои што сега се посебни пред се на Србија, ситуацијата во Босна, еве чепнавме нешто, кажавме околу образовниот систем, но како го оценувате тој напредок на овие држави како самостојни во рамките на она што се случува сега со Европската Унија и желбата овие земји да влезат во Европската Унија? Пред се, еве, говориме тука за Србија, бидејќи ви е земја татковина, но тука е Македонија, а во слична состојба е и Босна и Херцеговина. Da.
To je dobro pitanje, zato što kada bismo poredili kako je nekada izgledala Poljska, Čehoslovačka, danas Češka i Slovačka i tako dalje, te zemlje koje su ušle u Evropsku uniju, i pored svega što današnji vrlo često populisti pljuju po Evropskoj uniji, po toj, kako ja kažem, integraciji i tako dalje, kada vi pogledate, kada se setite samo kako je izgledala Poljska 90-ih godina, na početku te transformacije, kako ona izgleda danas, koliko je iskoristila tih evropskih fondova za razvoj, to je neprepoznatljivo, to je šokantna jedna promena, jedan civilizacijski napredak i skok kakav nije zabeležen u poljskoj istoriji unazad ne znam koliko stotina godina. Znači, ne znam da li je u svim zemljama tako, ali Poljska je sigurno umela da iskoristi taj trenutak i jeste iskoristila, mislim, bolje nego sve ostale članice. Kada pogledamo, ne znam, možda Bugarsku, Rumuniju, Sloveniju, Hrvatsku, i tu su ogromne razlike, jedni bolje, jedni gore i tako dalje. Ja se predstavljam uvek kao jugonostalgičar i meni je moja Jugoslavija bila zemlja. Država, tako je. Tako da, kada god se nađem u bilo kojoj od tih postjugoslavenskih država, ja i dalje to doživljavam kao moje, evo da sam došla kući. Ne mislim u onom nekom smislu velike Srbije, velikosrpskog nacionalizma, ne u tom smislu, nego prosto tamo gde ja znam jezik, tamo gde sa ljudima mogu normalno da razgovaram, tamo sam kod kuće, ne znam kako da vam kažem, to je sve negde moje, sedimo u neki dan u restoranu, nekom ide u Makedoniji, da, ide dalmatinska muzika, da, evo sada danas kad sam ušla ovde, išla je bosanska pesma, da, i tako da, znači mi smo stalno tu, mi smo kod kuće, znači ja sam ovde i u Bosni i bilo gde da odem kod kuće, ja se stvarno osjećam kao kod kuće i ja nemam taj problem, znam da neki imaju, ja nemam, zaista se osjećam tu kao kod kuće. Međutim, kada pogledamo recimo kakva je situacija u ovim zemljama koje nisu još članice Evropske unije i imaju aspiracije da uđu, ja bih bila za. Ja bih naravno bila za. Možda, znam da je onako, kada pogledamo sad ove sve što se umeđu vremenu izdešavalo, politika Evropske unije je možda bila pogrešna u tom smislu što je toliko oklevala, što je tako dugo čekala. Jer da su ranije, ne znam, nas primili, bilo bi već daleko bolje. Ne bismo ponovo imali taj neki populistički talas koji sada opet i u Srbiji i u Bosni, ne znam, vuče svaku od tih zemalja nazad. Da neće da ide tamo, da? To je greška. Nacionalistički pred sebe, bi rekla, zaradi tije podjela. Da. I evo sad se umeđu vremenu onda desilo i to sa Makedonijom, sa Bugarskom, sa Grčkom, je li tako, to sve, sva ta neka uslovljavanja, to je katastrofa da Makedonija mora da se prvo odrekne svoje zastave, svoga imena, da promeni ime, da ne znam, koji je sledeći zahtev, dokle to ide, šta sledeće treba da uradi Makedonija da bi ušla u Evropsku uniju. Znači, ne podnosim tu neku pasivnost Evropske unije koja to dozvoljava. Mislim, treba negde reći stop, da? Jer ako ćemo biti jedna unija, ako ćemo biti u jednoj zajednici, onda sasvim sve jedno, onda smo nekako razvojeni, onda nemamo pretenzije ni teritorijalne, ni bilo kakve druge jedan prema drugom, jer ako smo unija, onda smo unija, da? Da, bi rekla da pravilata za jedan treba da važat za site i obratno. Tako je. Pa čak i kada je ona kandidat, jeli? Mislim, Makedonija, evo, već je promenila ime, promenila je nešto deo ustava, da bi mogla da promeni ime države u Severna Makedonija, što mislim totalno apsurdno. Svi znamo zašto je to uradila, da bi postala između ostalog i članica NATO pakta, jeli? Ali ja imam pitanje, Makedonija je to uradila, promenila je ime, postala je članica NATO pakta, šta je time dobila? NATO pakt. Ali, da li se to vidi? Da li je makedonska vojska modernizovana? Da li su napravljene nove neke infrastrukture? Da li se to odrazilo u nekom pozitivnom smislu na, pa recimo, evo, ako ništa drugo, barem stanje makedonske vojske. Da li je ona modernizovana, da li je investirano u tome, da li su otvorene neke nove fabrike, recimo, da proizvode opremu, oružje ili ne znam nija šta. За жал имаше такви ветувања дека ќе има привлекување на странски инвестиции со самото влегување во НАТО, но до сега барем ниту една нема таква инвестиција реализирана. Pa to, da.
А кој е вашиот став за она што се случува со Бугарија? Не случајно е ова прашање, бидејќи навистина тие тензии кои што се последнава година и повеќе на релација Македонија-Бугарија, а сето поврзано со влегувањето во Европската Унија, се рефлектираат во секојдневниот живот кај нас, особено, и притисоците од бугарска страна продолжуваат, за жал, се почесто и се појако. Da, to sam isto imala u vidu malo pre kada sam rekla šta dalje, da, koliko daleko će ići ta uslovljavanja i ta neka ucena, da Makedonija mora ovo da uradi, mora da ono, da bi postala članica Evropske unije, pa to je besmisleno. Znači, treba da se odreknete svega, da biste ušli u neku uniju, ima li to smisla uopšte? Znači, mislim da je skandalozno to što radi bugarska strana, ucenjujući na taj ružan i brutalan način Makedoniju. Mislim da je do toga došlo, znate zašto? Mislim, moje mišljenje je tako lično. Nisam stručnjak za politička pitanja ni u Bugarskoj, ni bilo gde, ali moje neko lično mišljenje je takvo da svi ovi koji su na vlasti u našim balkanskim zemljama, ajde, post-jugoslovenskim i ne samo, znači okolnim postkomunističkim zemljama je takva da zapravo ljudi, ti političari, nemaju ništa drugo da ponude svojim ljudima. To je skretanje pažnje, to je odvraćanje pažnje sa teške ekonomske situacije. Isto je tako i u Srbiji, u Bosni i tako dalje. Znači, nemaš ti šta da ponudiš tom narodu, pa je onda najbolje da izazoveš neki konflikt, da? Da li ratni ili ovakav, politički i tako dalje, kako bi se ta pažnja skrenula sa onog da nemamo uglja, drva, struje, hrane, da, a nema veze, važno je da mi ne damo našu Makedoniju, našu Bugarsku, našu Srbiju, naše Kosovo, naše ne znam nije što, razumete? Skretanje pažnje sa ključnih problema, životnih problema. Ajmo se mi okrenuti budućnosti. Ostavimo se praznih priča, da? Ponudite vi nešto konkretno, evo malo sam rekla, uvedite besplatno školovanje, zadržite mlade ljude i stručnjake tu i neće biti problema. Znači, mladi ljudi, evo, upoznali smo se na divnoj izložbi. Kako je to fantastično bilo, jeli? Jedna tako moderna izložba, jedna takve super savremene tehnologije su tu u prilepu, da? I sad država to treba dalje da razvija, da promoviše, da plati, da investira u to, a ne da ti talentovani mladi ljudi odlaze, jeli? A ovi koji su tu da gledaju u prste da li će imati od prvog do prvog, da plate račune, da kupe sve što im treba, da pošalju decu u školu i tako dalje, i tako dalje. Razumete, u jugoslovensko vreme je to ipak drugačije izgledalo. Da. Многу поинако изгледаше. Јас само ќе напоменам еден пример од аспект на спортот. Да. Сите талентирани што беа спортисти не смееа да ја напуштат Југославија пред 27 години. Разумем. И да играат во клубови во странство, за разлика од денеска, како се друго, во сите други полиња, младите стручњаци, младите спортисти можат уште веднаш да заминат. За жал, ние нашите млади ги испуштивме од државите. Не зборувам само за Македонија, слично е и со Србија. Да, иста ситуација, да. Овие теми поврзани и со политиката, макар што не сакам многу политика да завлекувам во нашиот разговор, би го завршила овој дел за тоа како во научните кругови, вие како колеги, научници, гледате на она што се случува во моментов на Балканот, поврзано со Европска унија. Еве, рековме, има и бугаристика на институтот. Има. Дали има некакви меѓусебни пецкања, конфликти или недоразбирање, или тоа е сето оставено на политичарите? Ostavljeno je političarima. Mi znamo da je to jedna velika manipulacija. A mi smo naučnici, mi smo dovoljno inteligenti da znamo da zapravo smo kolegi i koleginici, tako da naša zajednička saradnja može to sve da prevaziđe i to se trudimo da usadimo deci, našim studentima, studentkinjima i tako dalje, da im pokažemo da mržnja nije put, zapravo suprotno, neko međusobno poštovanje, međusobna saradnja, to je to. Mislim, ja sam otišla u Poljsku u 95. tik pre potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Bila sam u Poljskoj kada je 99. trajalo bombardovanje Srbije. Znači, to su najstrašniji neki momenti u mom privatnom životu, da budem daleko još od kuće, jeli?
u to vrijeme su bili lektori i lektorki iz Hrvatske i šta ja znam. I naši studenti su bili onako nekako u čudu da mi, Srbi i Hrvati zajedno i kolega iz Bosne i tako dalje, svi smo bili zajedno i mi smo se ne samo dobro razumeli, nego smo zaista do dan danas prijatelji. Da? Jer nećemo se mi mrziti, da? To što su političari napravili, to je jedna stvar, mi smo kao narod možda dali sluditi i poverovati njima, ali evo, ako nismo do sad naučili da je sve to bila jedna velika politička igra i da niko u tom igri nije dobio ništa, da smo zapravo svi sve izgubili, onda nam tako i treba. Onda smo sami sebi krivi. Da. Ali mi zaista, i kao kolege, i kao saradnici, šta ja znam, sve kod nas u institutu je zaista, to nije sad, ne znam, neka reklama našeg instituta, stvarno je tako. To sve zavisi od ljudi, a imali smo sreće, mislim da smo, to je i deo sreće, da su se tako zadesile kolege i koleginice koji se dobro razumiju, koji znaju да се поштои, да. Тоа е најважно. Да. На крајот од разговорот, бидејќи и времето ни се приближува при крајот, поводот за разговорот беше вашиот фотографски апарат кој што секогаш го имате при себе. Имам. Вашето страствено хоби, фотографирање и зошто фотографот секогаш го носите со вас? Да. И зошто токму фотографирањето е вашето хоби? Можеби пак ние во текот на разговорот покажувавме дел од вашата колекција фотографии кои што ја направивте во Македонија. Еден од поводите да дојдете во Македонија беше и фестивалот во Кратово. Кажете ни нешто за тој фестивал и кажете ни како низ фотоапаратот ја гледате Македонија. Hvala vam na to pitanju. Da, pre nekoliko dana bio je fantastičan festival etnološkog i dokumentarnog filma u Kratovu u organizaciji Makedonskog etnološkog društva i kooperaciji sa našim institutom, Institutom za slavistiku u Poznanju. Ja sam došla možda malo i igrom slučaja da budem između ostalog i dokumentarni fotograf, da to zabeležimo, da ostane fotografski trag o filmskom festivalu, to je zanimljivo, znači 2 medija. I bilo je zaista fascinantno. Došlo je jako puno autora i autorki tih filmova, ne svi naravno, jer je to nemoguće, čini mi se, ali je bilo toliko simpatično, tako se uspostavili divni kontakti i neka, mislim, buduća saradnja, apsolutno sam u to sigurna. Svi su bili opčinjeni i organizacijom, i smeštajem, i divnim Kratovom, koje je fascinantno mesto. Znači, ja sam zanemela, oduševljena sam, ne samo izgledom grada, koje je prelepo, koje je netaknuto, koje je kao da je otrgnuto vremenu, koje odoleva vremenu, mada, nažalost, ima i takvih kuća koje su onako u nekom slabijem stanju, da tako kažem, koje se možda i urušavaju, ruše i tako dalje, koje čekaju možda neka bolja vremena, ali ne da budu srušene, nego da budu obnovljene. Da se taj grad ipak sačuva. Ali ono što je još fascinantnije, to su ljudi. To su ljudi, znači nije se desilo ni da jednom, osim jedne šetnje koja je bila nedelju ujutru vrlo rano, kada još nema ljubav, i tada sam srela opet ljude, dobro, nebitno u jednom trenutku. Znači, kad god sam nekoga srela, nije moglo da prođe da nestanemo, da ne razgovaramo, da barem neko kratko nešto ne pita, a vrlo često se dešavalo time da ostanemo da razgovaramo, da me zovu na kafu, da ovo, da ono. Znači, ti ljudi, ne samo naša generacija koji znaju naš jezik i razumeju, nego je fascinantno bilo, upoznala sam odmah prvog dana 2 dece i po 11 godina koji znaju fantastično srpski. Bez greške govori. Ja kažem, gde ste to naučili? Pa na YouTube-u. Znači, deca znaju i oduševljeni su, ovo će da dođu u Srbiji i tako dalje. Znači, oni su mi služili kao vodiči. Si bila tamo i si videla ovo i tako dalje. Znači, svugde su mi oni to su bili prvi moji vodiči koje sam srela, a onda kasnije i ostali ljudi. Znači, toliko srdačnosti, toliko gostoprimstva, otvorenosti, topline, to se retko danas nalazi.
pogotovo negde u zapadnoj Evropi gde su ljudi zaista otuđeni. To je ono što je, mislim, najveće blago ovde. Nebitno je li ta kuća stara, je li možda nije ono fancy, ne znam šta je, ne znam da je košta $3 miliona ili ne znam šta. Važno je ko tamo. Sad ću vam reći, prvog dana kada sam otišla u fotošetnju, tako slikam nešto, ne znam šta, i iza mene se pojavi jedna žena koja otvara svoja vrata od kuće, ima neke štake i tako, vidi se da je hendikepirana i pita, slikate? Da. Kako vam se sviđa Kratovo? Jako mi se sviđa, kažem, čarobno je, magično mesto. Ona kaže, nije važno gde živite, nego sa kim živite. A ja kažem, ovo je odlična poenta celog mog boravka u Kratovu. Znači, jako mi se to dopalo, da. I kažem vam, prosto neverovatno je da ne možeš da prođeš ni 3 koraka da sa nekim ne porazgovaraš, da. Бевте и во Крушево? Da. А најмногу се задржавте во Прилеп? Da. Najmnogo u Prilepu. Kažem, tu sam gostujem kod mog prijatelja Zvonka Dimovskog, koji je fascinantna ličnost, koji isto kada bi bio gost 3 sata, sigurno biste mogli s njim da razgovarate, bio je u Poljskoj, doveo je Poljsku u Prilep i Prilep odveo u Poljsku. To su srca koja i ta ljubav koja traje i mislim trajeće dugo godina. Од аспект на оно што го напоменавте претходно, дека секој град си има своја душа, барем јас така разбрав. Апсолутно. Како можете да ги споредите Позњан и Прилеп, освен тоа што имаат иста насловна буква, што друго, има ли некаква сличност? Pa sigurno bi imalo, ne znam kako da vam kažem. Čini mi se da u ovom trenutku, sad kad mislim, još mi je ovo sve sveže ovde, neka druga emocija je tamo i druga emocija je ovde. Tamo, što se tiče ljudi, oni su malo ipak distancirani, da, tamo je malo teže tako baš stupiti u kontakt, da, znači ipak je mala distanca, ali kada ih bolje upoznate, isto su jednako srdačni, topli, gostoprimljivi i tako dalje. Samo eto, možda iz nekih istorijskih razloga, ne znam, možda su to posljedice bivšeg sistema ili bivših sistema starijih, da su malo oprezniji, ali su jednako srdačni, jednako topli, jednako fini, dobri, da, ne znam, tako da meni su ljude svugde ono fascinantni. Videli ste možda i mada sam se trudila da od tih fotografija dam više tako nekih kao razglednica, ja zapravo najviše fotografišem ljude. Ljudi su mi fascinantni, bilo gde na kojem mestu. Ali što se tiče Poznanja i Prilepa, Poznanje je ravničarski grad. Prilep ima planine oko sebe. Ali imaju jedan i drugi grad, neku finu gradsku, onako urbanu sredinu, urbanu atmosferu. To se vidi i ovde i tamo. Da, taj kulturni život i tu i tamo vidim intenzivan, važan za stanovnike oba grada, jeli? Tako da u tom smislu vidim tu sličnost, da, ali ta neka razlika je takođe interesantna, da, ono, prosto, baš sam danas kad smo dolazili na radio rekla koleginici Lučeskoj da će mi trebati barem mesec dana da mi sad ti svi utisci negde se isprocesiraju u glavi, da mi se slegnu, da obradim slike, da ih stavim na internet. I тогаш може да се направи разлика. Da vidim onaj, da, bilans recimo, da, krajnji, da, ali apsolutno sam opčinjena tim mestom, apsolutno. Bila sam letos kratko, a sad malo duže i nadam se da će doći ponovo. Тоа со сигурност, а јас се надевам дека овој разговор и тие пријателства кои што се создаваат, таа балканско-полска врска, може би на крајот ќе донесе и овие два града да се збратимат, бидејќи културолошки веќе припаѓаат, имаат некаква врска. Koliko znam, opet dolazi jedna delegacija uskoro u Poznanje odavde iz Prilepa, tako da ko zna, mislim, neka traje ta razmena. Samo bih jako voljela to što sam vam rekla dok smo razgovarali u studiju, mnogo studenta dolazi u ovom pravcu, znači dolaze u Makedoniju i tako dalje. Jako mi je žao, voljela bih da mnogo više dece i omladine dođe u Poznanje, u Poljsku uopšte, da vide, da i oni malo pogledaju svoju kuću iz druge perspektive, iz vremenske i prostorne perspektive, kao što ja gledam svoju iz Poljske, da. Ponekad je potrebna ta vremenska i prostorna distanca da bismo bolje videli
onu situaciju u globalu, da. Jer kad smo blizu, onda vidimo samo ono što je blizu. Kad se odmaknemo, vidimo malo veću celinu i to bi bilo korisno za omladinu odavde. Јас ви благодарам за разговорот и се надевам дека повторно ќе ни бидете гостинка. Се надевам дека вашиот престој тука во Македонија, во Прилепи, во останатите градови, ќе ви остави длабоки траги во она што го работите и како хоби, но и она што го работите на Институтот за славистика во Познјан во Полска. Ja vam se mnogo zahvaljujem i na pozivu i na gostoprimstvu i apsolutno sam ubeđena da ovo kažem, kao što sam rekla na početku, nije poslednji put da sam u Makedoniji. Ako budem živa i zdrava, svakako bi želela da dođem ponovo. Благодарам. А ние разговорот го завршуваме со една музичка numera од Ѓорѓе Балашевиќ. O, super. Ковер верзија, а зошто? Заради тоа што нашата гостинка е токму од Војводина и го обожава Ѓорѓе Балашевиќ. Naravno. Hvala vam puno. Hvala. La, 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 la.